Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Minwan ramangi Hakerdob ying jongpi St. Francis de Sal Waklang Parish kelapun kreat syat-syat na kebentawan penlong yaga Eucharistic Procession jaga Northern Diocese keban selong haka pratrik unok pra aratar posau hamaran school Waklang West Khasi Hills District. Kinan hadu arpu artli ki parish ki bahap hapo ke Northern Diocese bala Khmihlynti ru bagi jingwan jagi Riewngeit ke balang Catholic syaka Procession kan palat ki Hajar Ngut haga digasngi. Nakalyang jong Father Roy Thomas ubadai parish priest jongga parish Waklang ringkat ubak Michael nongsi bola uskatri jongga parish pastoral council kelakin turu ya ki Riewngeit ki bawan jika jingliat niam bagi lang ki bahusiar hakanyak kali banlat na kanu-kanu ke jingjak basngausi namar bagi surak kalong ke berit bat ke bakhimha bat haka juga por kelakin turu bagi Riewngeit ki diban kokngo ya ki volunteer bat ki pulit penyak kali kena buat omdan kanu-kanu ke jing thot hak lait kawan. Akan ka pratharik jong mindau gunai Disember ngin sapalong ia ka Procession Eucharist jongga diocese nong stoi kane ka deka nakabanda baro ki arpo arteli ki parish ki bahap apo ka diocese nong stoi te ia kane ngi palong shisien shisne te minta kane ka deka pali jongga parish jongi kata mot ka parish Saint Francis de Sales parish Waklang kane ka pali jongi ban panlong ya kane ka Procession Eucharist mindau snem ba dingla pen kre kadbangila nakabanda ka ding sungan jugi paiba te ki kali ban parking ru ngila pen be lese ka jingai lese ki bi paiba ki deban yai lese kum katsan minute ne 8 minute te kata mati ngila le ha to rukom ba kilawan hiar halendi nangda laraki yair kumba katsane 8 minute kilawan poi saka jata junga jingya seng ye kane ngila pen khaya ka madan junga school e nikin ka ayu kane ka deka ayu ga malaki diocese ki perlong ye kane ka Procession Eucharist kane balong ban pen pau ye ka Riewngeit jongi kumgi Catholic haka Eucharist bakuit te ya kane kalong bas pensai bahakin larangi pulai ya ka gospel jung Yohanes kala nong ba Henryu nong do ken ujisu ngalong pu ka jingim te kata mot ngi yait ringat bar jisu lamba kane ka procession ba jisu sakarku ya ka diocese bar kumjuru ya ki pai Riewngeit baro ki ba mansi mandalang hakane ka procession ka message jong kalong ban sakhi ya kane ka jinge jongi kumki Kristen Catholic ha ka Eucharist bakhuit manga por ngi yo pdiang ya ka jingar ku jong blai ma ka jingai jong blai andre ka Eucharist bakhuit kata mu Jisu hi uya drengat barni namar ni skamba ka Eucharist ka de ka met jong Jisu kata mu ni sinrani ya Jisu akane ka procession kata mo kibe ngi ka jingar hoy ka jingar ko jong blai bar kumjuri ka jinya dolang jong Jisu haga ktin jong blai hakibe ki sacrament lese habangi duai henry ka jinya dolang jong Jisu ka bakarpang haka Eucharist bakhuit kata mo tu Jisu hi uyai rengat barni hakane ka procession te habangi ya simanta lang kata mo ngi yai rengat bar Jisu bar haka jukor komru ngi yoi ka jingar ko jong blai kane kalong ka wika lad ngi yo ban sakhi mo ya ka jinge jingi haka Eucharist bakhuit te nga karpari bar koit siwa yawan lang ban nang da simandala haka ne ka Procession Eucharist bar pinsi yo mount ya ka jingar ko bar kumjuru ya ka jingai jumublai kamtam ka surok lese naduna bypass pideban phai na ruwiang te pideban sim ya ka surok kansa poisa langja ne temhor ne nonglang te kanon ki volunteer halendi te kito kimtip kilawan wad haka Google map lara fi search Saint Francis de Sales parish Waklang te pin se yo ka lendi ki te kalendi kalong ba khim kindiat henrei ngila pen kre at rukom ba 12 kilawan poi
hajan ka cakka haka bangi pelong ya jinga singit ba ka jinga trilang jungki pararang ba jungki Riewngeit kali nung sama ilok kami te gapen kre chat haka jinga rap lang juga sorkaru nang ta surop ban poi mot nadu poi henong lang lang tu kita di volunteer ke nagaling ka polis department ru lawan ban pek lese kala ha agentip saki pajungi kejungi ba jong kini ar ko ar liki baris te ni Khmihlynti la kumno kin poi palat ya ar ko Hajar ki kali ngila kami kumno ya ar Hajar senang kisuk bandrung kali ki parking ki don ki jaka ki bari ki jaga parking kila bandrung sispa nane san kau kumta ter te ki don ki volunteer ngila pentre te ni kerpat di Riewngeit nak paris sebab karokher sauha yawan ya ko mu ya ke baki tuki volunteer ki lek khnang ba kan nomdon kena kaya jeng pakhang lenti lane ka kena ka jaka ban blok mo nam lagi kena ban puisuk hagane ke jaka ba ngila pengkre na mutaka jeng perlong ya ka Procession Eucharistic tik kita hi ke jeng ai jemut nagaling jungi ba ke kerpat nagaling jungi ke Paris ngakom PPC jungi Paris bang ya don bentalang hakikam barok nagabantangan ke jeng pengkre pangika